大家平安，jauh-jauh yang mapulat. Tuswa kaja menaman auruja supina kainwa cemas imazai tua kaja sawana nakai. Imazai tua sepaja sulatan imazai tua ita karam paju shiva karam. 箴言4章1到9节。La maraka kualak kiparaingu tua turu nuanu kama. Kisah saringau kimona remaluai. Aku turu nangwa paanu tua penolat. Ka kakerdian naken kinamina naken na alaka awalai. Saka pinaki sumali yaken tua kiliwa kenwaku matalalak. Turuan naken ni kama amaya tutsu. Paanu tua ku kai. Maya demaudau. Pasusui aku turu. Ki izwa mangwaan. Tuasu kinaikat sawanan. Isamulau tua patara puwarungan. Katua kinlangan. Maya demaudau semaneka aku kai. Maya kisah saja tua puwarungan. Kisuna lakavi. Nusu katingrayan. Timaju. Kisuna zazaviya papu sulibatan. Jala namasang pazangaran ki patara puwarungan. Papulatan nasu nemanga. Apakaizua tua kinilangan. Katingrayu tua puwarungan. Puwarungan aurisu shikamakaya tua kemudangan. Sampazangaru tua puwarungan. Puwarungan aurisu shikamapaalai. Puwarungan uri namasan sinipalailai. Api uru papurigu tanusun aya. Aichu kainwa cemas. Satu suaka jaminaman asini pupatar vantan tin 成为传授智慧的人。那么上puwarungan cau-cau ayaya pasmarau janjin tuai cuaca kini turu atas inupua kainwa cemas。我们不应该只致力于成为追求智慧者，更应朝着成为传授智慧者迈进。当我们取许自己成为传授智慧者，便会更有动力追求智慧。或许一开始只是因为责任感而教导，但后来会发现，当教导者的收获不比学生少，而且还能体会到，原来自己能祝福、影响他人的生命是多大的福分。更重要的是，能激励引导他人追寻智慧，进而蒙福。正呼应在实践主耶稣为他人而活的生命。当我们乐于传授知识，也能避免只是为了让自己蒙福而追求智慧，而不会变成自私自利的人。醒来呀，都出个讲讲们成为传授智慧的人。那都说个讲讲们，是你把给你们那么讲讲。我曾从哪些人领受智慧的祝福？我可以如何延续他们的做法？醒来呀，都说个讲讲们，那今天那个马路给你们多是你把给你们那么讲讲，都说个讲讲们，啥个该努力。主上帝，谢谢你透过教导者将智慧传授给我，求你帮助我有意愿和力量，成为传授智慧者，使他人领受智慧，得到祝福。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu suaka jaman-jaman nama katinana. Misila-silang sumupu kilaroi tu amana kainwa cemas. Lajapina ene sajapa susuin. Masalokan carana mangwatin nuna kiparaintin tu cemas. Nuna pasusutin tu kainwa cemas. Saka katinana kemelang
inuli kipaparangan pada malereng ati Yesus Kristus ayakan apa semalau latinana sudeva tujuan kini adawan taja 平安